Čujem se da se Veta zovete srpsko dete. Zdravo, ja sam Sofija. Da li ste ikad pomislili kako to nemati ništa za Božić? Zima je vreme kada svi želimo da budemo voljeni i srećeni, a neka deca nemaju ništa. Zbog toga vas pozivamo da zajedno učinimo ovaj Božić posebnim za njih uz pomoć humanitarne organizacije 28. jun. Želimo da pružimo ljubav i radost srpskoj deci širom Balkana. A mislite samo kako će se osjećati kada nađu poklon u svojoj čizmici, kad osete da nisu zaboravljena. Zajedno možemo da ih obradujemo. Vaša donacija može da donese nekom detetu hlanice. Vaša pomoć znači mnogo više nego što mislite. Ovaj mokić možete risive stavljeno u plutinici, teta to nema mnogo. Te moje novi cvjetno. Tu još li svete dozivate srpsko dete?